Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Eningizimu Afrika umhlaba wonke jikelele kuphi nakuphi la usibukele khona bukhoma njoba sikhuluma siyakubingelela kakhulu nina bakabhejane ephuma esiqiweni nina benkashane kaMenzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ifunda ngeyifunda ifundazwe ngeyifundazwe amazwe namazwekazi ngokuhlukana kwawo la usibukela khona bukhoma njengalesi sikhathi samanje lenibingelela ishide limhlophe bathi upropaganda uyasabeka isixhibizo esingasuki umfana wase NDW no divorce woman nawe Daliwoza no dogs wanted into ethi nje asiyidingi kuleli kwelakithi wazise sakhelene namabandla amakhulu futhi ahlonishwayo kanti abantu balapha esiphila khona bayawugubha kakhulu umthwarelo lapha emsamo bekhuluma namadlozi abo bethi sicela uxolo nje sicela uxolo angithi umthwarelo leyo nto leyo nganza kwethu uMC Pholobasi ofisa ukuthi osuke namhlanje ingxoxo azoyixoxa noDokotela Mhlongo kungabi ingxoxo yabo bodwa kodwa kube ingxoxo efaka nawe phakathi sikhuluma nje ngedilozi namhlanje masikhuluma ngedilozi sifuna ukubuka ukuthi li affecteka kangakanani li disturbeka kangakanani li in danger kangakanani yes nanokuthi how we can bring a protection around it laws hey ngiya confuse namhlanje lalisisake njomane ngicela ubingelele izwe emhlabeni wonke jikelele sibingelele wena Pholoba sibingelele nabadidiyeli bethu lapha abahlonipha ngendlela yesimanga sobingelele umhlaba wonke jikelele bonke abantu abakhona eningizimu Afrika ngaphandle kwalo omhlophe ompofu oyelo omnyama omude omkhulu siyabingelela ubingelela wena Dokotela Mhlongo ubaba kazinto zenzeka singaphakathi kuSiyaviva TV sithi sanibonani thokozani molweni njomane imshado iphelile all right Pholoba indaba ilapha ya emfihlakalweni okay ngifisa ukuthi namhlanje siqale masizofika esigabeni sedilozi kodwa sike sikhulume ngobungozi bentokazi ethema iqoma yangaqoma isoka noma insizwa kodwa yaqoma isigqabo yazi yanikela ngento ekhuseliswe idilozi noma engaphansi kwedilozi into ithi bungakanani ubuhlo baziyo ngesigqabo seintombi bungakanani ububi obaziyo ngesigqabo seintombi okay ake ngiqale lapho loba bukhona ubuhle makuukuthi umuntu akazodlala ngentombazana okay bukhona ubuhle mawukuthi umuntu osebenzisa isigqabo ube nenhloso naleyo ntombazana ububi buqala lana ke mase uzosebenzisa isigcabo kanti ufuna ukudlala ngentombazane yabantu ngifuna ukutshela into eyodwa ukuthi lo muntu wazalwa unabazali bakhe kukhona abantu abangaphumelele empilweni Pholoba ingenxa ukuthi kwasuke kwabopha inhliziyo zabazali ngoba edlale ngeingane endaweni ezixhaphaza kodwa lami lithi nje ubuhle sihle kakhulu isigcabo ifuzazi ukuthi ufunani ngalo ntombazane kodwa sibi mongazazi ukuthi ufunani wena ahlabele phambili ke njomani imiphi imthelela emibi nemihle ehlangabezana nomuntu wesifazane owagojelwa ngokusetshenziselwa umuthi iba khona ke inkinga Pholoba iphindi ingabi khona njoba ngisho Pholoba ukuthi umgogodlo walenkulumo yonke ukuthi ngempela lo muntu bemthanda lo muntu ngoba ziba imbili igaba khona umuntu okhanukela umuntu onenkanuko okhalethi mangase ngilale nobane kungabe sengiqedile kuzoba khona okhalela umfazi ukuthi njoba ngibona usibanibani mengase ngithandane nobani kobe ngithola umfazi lo muntu ke othola umfazi kuyofana nokuthi uwinile ngenxa ukuthi akazuzuba khona ama challenges endleleni noma zikho inkinga eziyovuka kodwa lo othandane nomuntu kwaze kwacaca ukuthi mhlawumbe uyaloboleka kanti kade ngamthandi kade emkhanukela lo umshado uyophela ngisho so neminyaka sekwaba khona izingane phakathi nendawo njomane niyabuka yini ubulungelo noma amalungelo abantu besifazane anyathelekayo uma ngena insizwa kwabo izocela umuthi wokugojela umuntu eyazi kahle ukuthi akayifuni lo mjida lo ushele
Lentombazane more than 3 weeks, Yes. more than 3 months, more than 2 years. Yes. Eshela lentombi. Yes. Ilokhu imi ngento eyodwa uthi sibanibani angase ngoze ngithini anginayo imizwa yakhe anginalo uthando lakho kodwa wena njengenyanga ukhipha umuthi within 1 minute ethe kunjani kodwa dadewethu usevumile umuntu okade enqaba sonke lesisikhathi niyakubuka yini ukunyatheleka kwamalungelo abantu besifazane bekhinya bezwe imithi ekhishwa yini njengezinyanga ningabacebisa futhi nithini laba besifazane Okay, ake ngiqale lapho loba siphinde silungise. Ngenxa yokuthi u50% abafika kumina owabantu besilisa, u50% owabantu besifazane. Okay. Kukhona abantu abashadile pholobo, umuntu wesilisa akayikhumbule eshada. Kodwa useshade wazi wahlala emzini wakhe ngenxa umuntu olandwe kubani kuthina pholoba ngamanye amazwi bobabili laba abantu banenkinga amalungelo abacindezeliwe pholoba ngoba khona abadliswa ikolobela khona abajombisiwe khona ekuthathwe wona ama-andabo abanye bathatha amaphedi ngoba kwayona le phenti asingaxili kuyona ngoba nama-anda ayathathwa angithi mesibopha thina sibopha umuntu wesifazane noma sibopha umuntu wesilisa sifuna vele into yakhe yangaphansi ngiqonde mina-ke ukuthi-ke makwenzeka amalungelo ayacindezelwa vele kodwa kuya ngokuthi umphumela uyoba njani ngoba kusibona bonke abantu abayoshela umuntu basebenzisa umuntu ngoba befuna ukudlala ngayo abantu basuke befuna ukwakha ikhaya ngempela pholoba basuke befuna ukuphila ngempela sinayo-ke imizi emile ngemithi emile ngokuthi usibani wadlizwa emile ngokuthi usibani uyakhafuna ngamanye amazwi kuhle kubi kodwa nobuhle bakhona bukhona nobibi bakhona bukhona pholoba yini edala ukuthi inyanga igqugquzele wesifazane ukuthi asebenzise insu nasesithweni sakhe sangasese izona-ke pholoba ngokwazi phela abantu besifazane bazi ukuthi insuku ngiyayibhemisa bayibhemisa pholoba ekutheni noma ngabe umuntu kade elala kodwa iyavaleka inkomo yes pholoba ubugebengu lobo obuxakile kodwa ngithi mina ngenxa yokuthi insuku pholoba asizile ukuzofela ngenxa yokuthi insuku inawo ama-challenges noma inazo iy'nkinga ey'khona thina sinayo imuthi pholoba ekwazi ukwenza umsebenzi owenziwe insuku ongayona umngozi pholoba okay yes ongawona umngozi ngoba le nsuku yenu inibangela zonke igaba ama-cancer zonke izinto ziba khona kodwa mawuzothatha umuthi walekhaya owazi kahle ukuthi mina usho nenkinga mina sengihambe kakhulu amamelekuzana amakhilomitha amasephezulu kakhulu siyakwazi thina ukubuyisa kuba ngathi uyingane kuvaleka ukuthi janqa ofikayo afika itshethu intombi nto kanti kade kwasuhamba wena endleleni ubhekana ney'nkinga Dr. Mhlongo asiphindele futhi edilozini siyaya nakwinika yes hey imqoka le ndaba ijulile pholoba kakhulu umuntu wesifazane utshena indoda kamnandi yes uthi baba kasibani itayela zocansi angiyithandi ziyagugisana right indoda ithi ungancama uphume la ekhaya mawukuthi awufuni sijike njengoba kujiwa lapha kumabona kude yes Hlasimbe yini lengaka eninika ama-customer njengenyanga ukuthi ayihambe izophakama makushawe itayela too much ngoba niyasolakala ukuthi ninento eninika amakhasimende ukuthi ayike wena lento yakho kuziphakama ubona ibhizinisi lakho le hardware noma ibhizinisi lakho le salon noma ibhizinisi lakho lamatekisi kuyofanele umama umphendule kuze kusekuseni yini ninika laba bantu ake ngisho kanje pholoba ukuthi ke usitshele nangomthelela nje manje unganqeni ukuthi lento bahlukumeza apha abantu besifazane noma wesilisa ke usuke sebhekene nani mayibhekene naleyo nto ngiyazi ukuthi khona izinto ozoyiphendula in generally obuza ukuthi kuleyo yabunyanga lokhu uyakwenza ubani lokhu uyakwenza ubani wena ungakwenzi kodwa sidodisa abantu sibafundise ake sifundise mbijana-ke most yey'thwalo noma iy'thwalo eziningi ezikhona zivamisile ukuthi zilidinga ucansi yes ney'tayela ngalesikhathi kuganga kwenziwa lo angithi kuphakama lamabutho osuke uwathwesiwe noma kufanana nomkhovu osuke uthwasiwe noma kusuke kuphakama lo tikoloshe osuke ukuthwesiwe noma kuphakama lenyoka osuke uyithwesiwe ngamanye amazwi ucansi liyahambisana nezithwalo ekuthenini mawenza kakhulu ucansi nezinto zakho ziyaqala zivuleke zenze kakhulu noma zenze kakhulu lona kodwa ngokujwayelekile izithwalo lezo ziba
ziba nayo inkinga pholoba ngenxa yokuthi ngelinye ilanga ziyakholela ophathe ekufeni ngenxa yokuthi ugcina manje sowenza wena ucansi ungasaqondanga so controlwa ilona ilokuzana isithwalo sakho ngoba ukuthi izinto ziyaphakama kodwa mozomelwa ucansi njalo kusho ukuthi leso sithwalo leso sikisa kude kalasha ngiqonda ukuthi ke khona ubuhle bakhona khona ububi bakhona kodwa mina ngeke ngithi zi right izithwalo ezingenayo imthelela noma ezingenayo izinto eziyokucontrola ngayo ukuthi wena uyophila lempilo uyolala emahoteli uyolala isithwalo esiright leso isithwalo sedlozi esingakucontrol wena ngoba ugcina ungasayiphilela impilo yakho so uphilela impilo yesithwalo kanti uma usuphilela impilo yesithwalo bukuphi ubumnandi pholoba lapho ngoba ubumnandi obukuthi uphila impilo yakho uphile nabantu ade uvela uphila nabo pholoba ekuqaleni kade usaqala impilo phansi kunezinye insizwa kade ifikela ngevike ledlula ubona ngithinta lento namhlanje sikhuluma ngayo dokotela yes kufika lana ithele insizwa angoyipheka lembuzo noma ingimuphi udokotela ngoba bahlosa ukuthi bekwazi ukuthola ukuthi bengasizakala kanjani yes hlakulisa laba babhemu bathathu yes amajita aziwayo ukuthi aphatha ama-iPhone ahamba ngama-Golf 7 yes right yes awanayo imizwa kwabanye abantu besifazane after bavuma ukwenza lokhu kumuntu oyedwa wesifazane osemhlanga sikhuluma kusho manje ngokuchaza kwabo bathi mfowethu siphila into yokuthi aswele lutho lo muntu uyasenzela tesifunayo siyayithola the only problem masithi siyambona umuntu engiyamncanywa lo yamuntu ngiyamthanda wesifazane omuhle kodwa once mangifuna ukuya nayo ucansini akuyeki ayivuki induku yami akwenze kulutho and lo muntu wesifazane so 3 usenzela yonke into samajita siyazwana siphila ukuthi thina sihlale simkhotha isitho sakhe sangasese asilali naye ukulala nomuntu wesifazane mina ngagcina ngakafika iCovid right now into yamayivuki mapholoba ngizocela lento othi ivusa izinto zamadoda lezi ngeke ngiyikhulume dokotela so ngithi mina hayi makunjalo ndoda shothi ayikho into engavusa phela ngoba umuthi usukulapha isifo but makuukuthi into kanjalo mhlawumbe idinga osolwazi ukuthi bazokwenza kanjani engaba ke labo dokotela enginabo labathi please siyacela ukuthi babuze njengoba nehlakulisa lababhemi bathathu bahlale bekhotha umuntu wesifazane ubenzela yonke into lo muntu wesifazane akasizwe isiZulu akasizwe isiSotho akasizwe isiXhosa uzwe English nolimi langakubo lolu limi langakubo ulimi thizena ngifuna ukuthi abanye abantu benyatheleke so kodwa ngisho ukuthi la eSouth Africa ubuzo bakhona manje unabo ngabo besibili so ithinto yami ke umsiza kanjani lo mbhemi waselokishini unayo yonke into neyokuthenga ikhona ngoba mabemcela nje bethi sicela ukuthi umane khiphe kalula ngathi ibank isekhaya umehluko ukuthi abavukelwa manje kwezinye indawo kodwa mabe naye bavukelwa ukuthi akabaniki lento bafuna ufuna bona benzeni bamkhothe kuphela pholoba basenkingeni labo bantu basenkingeni emangalisayo ayikho into emnandi njengokuhlangana nomuntu wesifazane noma ungakwenza konke lokho okukhotha pholoba hayi basenkingeni pholoba ayikho into emnandi njengokuhlangana nomuntu wesifazane nibukana emehlweni nejabule kuyele nale ngiqonda ukuthi siba nazi ngake nganiza kwethu ithi nje kumnandi ngiqonda ukuthi siba nazi igaba pholoba zokulekelela abantu abanalo hlelo njalo ungakhohlwa sinodumba kasibumbu lapha kaMhlongo ngithi awukhumbula pholoba lokhu uyibona abantu bahlezi bebambula ini bevusa imizi yabo udumba kasibumbu khona singakwazi ukubalekelela abantu kodwa ngiyakholelwa pholoba ekuthenini before sileke noma ngabe ungitshelile inkinga yakho kodwa ke siyobheka emsamo ngenxa ukuthi masithola emsamo ukuthi kwenzekaleni nempendulo ikhona kodwa mongixoxelile wena impendula yikho ngenxa ukuthi lo muntu lo angaba nako ngisho ukuphithana ekhanda pholoba lo muntu lo ngenxa yokuthi lempilo abayiphila yakuseyona impilo yabo elami lithi abathathele inamba esizobanika yona bakwazi ukufona siyikhuluma ekhosombeni lonto kodwa nje akukho right ukuthi umuntu wesilisa angabi nayo imizwa kuyichilo kuyisono kuyadabukisa kuyihlazo kodwa iyavuka mabe nalo sisi phela kushuthi khona enzile pholoba kuyena khona abayifida abafizakalapi yena lo sisi uyasizakala pholoba ekutheni into zakhe zihambe kahle pholoba isithwalo lesasithatha lo muntu lo pholoba ngakho imali ebanika isithwalo pholoba ngithi sinezigubhu ezahlukahlukene ezenza umphumela owahlukahlukene pholoba isithwalo leso
kodwa ke wonke umuntu akekho umuntu ongena kusona engasazi wonke umuntu uyayikhethela ungena kusona ingakho siqhamuka nalendlela zokuthwala noma zokuphakamisa okuphephile indlela eright engafi umuntu engalimali umuntu eniphila nonke ekhaya niphila impilo kwesiyona yini ingakho ke pholo bizo sozathu esinjalo thina asixoxela labantu yini lo nethi impilo forex lebo bafunani lapha kwaMhlongo bayasizakala pholo bona bathi ba trade pholo babafuna imali ezinkulu ufaka u3000 namhlanje uphume sowuxakile kusasa kuyenzeka pholo basiyabasiza labo bantu bafola kusona kulesigubhu sewashike esisenzayo nesefoni nesering bafola kusona pholo bala kaMhlongo okay bayabamba nalabo amakhasino nje ubona behlezi laba amabhola ababhejayo behlezi begcwele pholoba lapha abanye bazibabhalele khona kaMhlongo bathi bafuna ukubhalela khona bekwazi into zabo zilunge pholo yiloko okubheja ke pholo basikhuluma nabantu abazamayo sikhuluma nabantu abangafuni ukuhlala phansi banabe ngibajabulela kakhulu ngenxa ukuthi sibalekelela phezulu kwento abanayo bayafuna ukuhamba endleleni ave kuyinkinga ukusiza umuntu ongamazi nanokuthi uyafuna noma akafuni yini umuntu ongaqondile nanokuthi uyayifuna impumelelo kodwa ufuna umsize yena laba ababhejayo nje ibona abantu esibasiza kakhulu size sibakhiphele konke ngisho kusozwanini pholoba namhlanje uphethe ama VN athunyelwa iguli zakho ibongayo ikhona khona pholoba ikhona dlalela abantu nje okukhona ikhona khona pholoba ukuthi mhlambe ikuphi esingakwazi ukulalelisa abantu ngoba kubalekile ukuthi abantu abatusayo singabavaleli ngaphandle sikwazi ukuthi nibezo bekhuluma khumbula ke udokotela uMhlongo utholakala lapha endaweni yaseMgababa kude buduze nje nolwandle la lisenqulwini wehlike esitolo ke kaMthathelwa ise area 7 eMgababa qinisekisa ukuthi ke uyabuza kubantu utheza ngomene eziningi kuphi bazokuyalela bethi nakya ilapha ya uMhlongo nginganiza kwethi akafakisani imali eindaweni into ayenzayo yena wenza into eyi1 nje ukuthi ufike esigodlweni uyiphethe ngesandla bese ukwazi ke ukuthola ukusizakala yatholakala Njomane ngicela ukubheka pholoba okay saqala zake uNjomane sizokwazi ukuthi sikudlalele iVN ekuyiyona ozokwazi ukuyizwa bese ke uyisebenzisa before siligoqe ke uhlelo lethu mhlawumbe usayibheka Njomane ungabaphi inombolo zakho 083 083 406 8 no 6 58 kuba u5 bese kuba ke u8 qinisekisa ke ukuthi uyayithinta le number bese ukwazi ukuyitholela nawe ukusizakala kudokotela uDr Mhlongo izinto zabantu besifazane ezikhona ke lapha engabasiza ukuthi bekwazi ukuwasheka begezeke bekwazi ukuba mnandi bekwazi ukuthi khona slay queen khona oglamour baningi bahamba ama club bafuna ukuthi beshelwe abantu aba right aba affordayo sugar daddy lapha nani ingane ifuna imali Njomane ifuna into eqhwebayo ifuna into ethandekayo zikhona into enjani zikhona pholo bekubo kwazo ikhona into enjani kubo kwazo nje bengathola ukusizakala bangathola ukusizakala yes labantu yabafuna ukuthandeka pholoba kubo kwabo South Africa ningizimu Africa ke iqinisekisane ukuthi uDokotela uMhlongo niyakwazi ukuthi nimthole ocingweni lakhe kodwa qinisekisa phela ukuthi uyakuthola isizo ukuthi uMhlongo lo into enobona ukuthi sinobucayi nje uyicela video call ungabinankinga nakancane cela video call ukwazi ukuthola ukusizakala ukuthwasisa inkomo idiscuss esigodlweni noma iya discuss ona ixoxo esigodlweni bona Lokile Njomane siyeke mhlawumbe sesoyidlala kwamanye ama video mhlawumbe mbona bamaningi manje angithola ngisafuna ukuxhumanela nawe esimweni eshengana leso ngoba lapha yana ngiyakhona impela insimbi yashisa ngiyophatha abantu nje abawuhlobo futhi nabo ebesikade sibanga kanye nabo lesi sihlalo plus i-department engiyiphatha mkhulu akuyona i-department yokuganga i-department nje impela engayona yokudlala ngiyokuchazela kodwa mase ngikubona ake ngithi nje ngicela ukubona ngomgqibelo umuntu otholile isikhundla lesikholoba wena utshela ukuthi pholoba umuntu othola isikhundla lesikholoba umuntu othola isikhundla nje umuzi ukuthi useyophatha i-department emangalisayo ilona njalo iwashi pholoba ilona njalo iwashi pholoba isikhubu sewashi pholoba mana ke Njomane nekhundla nako ke pholoba ngifunde nanku umbhalo womunye ke pholoba ufunde Njomane uthi sawubona mkhulu uThixo uyivulile iminyango ebivalekile wafohla umafohla lemsebenzi ethongo omkhulu ngisayinile mkhulu sengiyi-production manager emsebenzini ngiyazibongela ethongweni la koMhlongo konjomane wabe sebhala umama uzana umuntu odansayo uthi halala pholoba Njomane manje inamba yakhe izosuka ivele kanti
ngiyalibona leli hehebo yes nali likhulu kakhulu man yes we kunenamba kanza kwethu kodwa lona iheheba nanti ngiyalibona yilo leli angifuni nami lisondele kakhulu yes bazosibabona ukuthi hayi ngathi ubani lo yes South Africa ningizimu Africa ngale kokupholisa amaseko njomane bengicela ukuthi unikeze abantu ukuthi uhlola ngamalini usebenza ngaziphi insuku bakhumbuza usebenzela kuphi uphinde futhi ke usinike nocabanga ukuthi kusalile ebesingathinta njengamanje okay lesitholakala khona sitholakala endaweni yaseMgababa area 7 ngakamthathelwa esitolo ungena nje ngase station uyohamba ngaphasi kwebridge mase uphumela esitolo kuthiwa kamthathelwa mawubuza lapho kwamhlongo ezangomeni eziningi udlula nje esitolo kancane udlula ihambi mase uthatha uleft nanku umgaqo ohlupha ngodaka namanzi lapha phezulu uthatha leyo mgaqo kile sitholakala khona sibhula ngemali ewu500 mofike kamhlongo esigodlweni masibhule efonini kube 1000 rand asifake izitolo imali asifaka phephu asifaki kwe-ATM ozoyithola nje ufonela mina ngikunike i-ATM lokuzana i-account number okuyiyona yona mase ufaka imali bamba u500 ekhaya esigodlweni u1000 efonini wonke umuntu siyakhona ukumsiza ngendlela emangalisayo sinezigaba ezahlukahlukene kuyachashiswa kugezwe idlozi kugezwa umsamo kugezwa yonke into kade ngemsakazweni nje pholo bokhosini ngiphinda khona nje bakumhla ka24 bonke abantu abalalela abathanda ukulalela ukuthi babone lo nyanga akuyena ufafa plan le nyanga yangempela pholo mokwazi ukuhambela imsakazo emkhulu usuke phela uneqiniso pholo ngoba abantu bemsakazo abamsani bakhulumisa emsakazo baqale bazokubheka njengawe pholo ukuthi lobu umnyango okhuluma ngabo bukhona yini angithi nawe pholo awuthatha umuntu uzomfaka la interview uqala uyekhaya uyombheka lobu umnyango bukhona yini ungathatha umuntu ongakwazi nanzo usebenzela laphi ayoqola abantu azothi